Inshuti bakunzi ba Norani TV mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi cyane cyane bari mu Rwanda, bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania ndetse n'igihugu cya Uganda, mwese ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza no komba ikaze. Tugiye kugaruka ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ibintu bitangaje ndetse bikomeje kugarukwa n'ibitangazamakuru byinshi cyane. Abanyamurenge bagize gutya bigabiriza ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bakora imyigaragambyo ikomeye cyane. Barasaba iki? Ese icyifuzo cyabo kiraza guhabwa agaciro n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ni kimwe mu bibazo buri muntu wese ashobora kuba yakwibaza uyu munsi wa none. Mbibutse ko hagati aho ngaho Abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwicwa urubozo, ndetse bo ntibatinya kuvuga yuko bari gukorerwa jenoside yakorewe Abanyamurenge mu burasirazuba bwa kiriya gihugu muri Kongo. Turaza kurebera hamwe byabaye muri myigaragambyo yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ndetse banasabye bwana Trump ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero mu makuru ndaza kubabwira ko muri Uvira ni ibicika. Muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Uvira haravugwa amakuru ateye ubwoba ndetse kandi cyane ababaje, aho imbere ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuri front line ibintu navuga ko byamaze gufata indi ntera hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Leta Coalition irimo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, irimo Wazarendo ndetse na FDLR wa mutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite rero ava muri Kivu y'Amajyepfo muri aka gace avuga yuko habaye ibitero bikomeye cyane, ndetse uyu munsi mu masaha mu gitondo hazindutse urusaku rw'imbunda ziremereye cyane n'imbunda ntoya, aho mu bice bitandukanye abaturage bakomeje guhunga, bakomeje gufata ibyabo bagahungira mu bice bigitekanye cyangwa se bigifite umutekano, ariko bakanavuga yuko n'ubundi nta kumara kabiri bitewe nuko aho uhungiye uyu munsi ejo imirwano iba yahageze, ibintu bikarushaho kugenda bibi cyane. Hagati aho ngaho uwitwa General Sultan Makenga, uyu ni umuyobozi wa gisirikare wa M23, bivuga ko yimanukiye ubwe, yamanukanye n'aba barwanyi ba M23, aho bivuga yuko ibifaro imbunda zikomeye cyane zo ku rwego hejuru zambuwe abasirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abacanshuro mu mujyi wa Goma, byose bamanutse n'iyonka. Bavuze ko bagomba gufata umujyi wa Uvira kama haje bavuga gute mu rurimi rw'igiswahili, sivuga neza uko babivuga, ariko uko byagenda kose baravuga bati uko byagenda kose tugomba gufata uyu mujyi wa Uvira tukawubohora ukajya mu maboko tombe en M23, nkuko bakomeza kugenda mu by'ukuri bishimangira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo yitwa intare za Sarambwe cyangwa se abasore ba General Sultan Makenga M23. Hanyuma kandi ndaza kuva muri Uvira, ndaza no kubabwira ko ari bane bapfuye, abandi benshi barakomereka muri imirwano ikomeye cyane ya FARDC ndetse na Wazarendo. Ariko kandi ndaza kubabwira ko intambara y'amagambo ikomeye cyane hagati ya Perezida William Ruto ndetse na Perezida Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda barapfiki rero. Mu minsi mike ishize mwibuka amagambo yavuzwe na General Muhoozi Kainerugaba, uyu ni umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni wa Uganda, avuga yuko bagomba kugabana icyitwa inyanja y'Abahinde. Ati igihugu cya Uganda nacyo gikora ku nyanja y'Abahinde, ati hari ubutaka bwo mu gihugu cya Kenya bwakabaye ubw'Abahinde, ati natwe tukaba dukora kuri inyanja y'Abahinde. Perezida rero William Ruto yaje kugira icyo avuga, asubiza uwitwa Yoweri Kaguta Museveni mu magambo akomeye cyane, ndetse ibi bishobora kuza guteza umwuka mubi ku mpande z'ibihugu byombi. Reka tuze kubirebera hamwe muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, ariko n'amakuru mbahaye ikaze nanababwira ngo reka duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turebe iyi myigaragambyo ikomeye cyane yakozwe n'aba Banyamurenge. Abanyamurenge rwose bagire bacya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakora imyigaragambyo ikomeye cyane, basabe ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika burangajwe imbere na bwana Trump gutabara bene wabo bari kugabwaho ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ntabaza iri mu ibaruwa ifunguye umuryango Mahoro Peace Association uharanira uburenganzira bw'Abanyamurenge wandikiye abayobozi bo muri Amerika, guhera kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio kugeza ku badepite. Umuyobozi rero w'uyu muryango witwa Douglas Kabunda yatangajwe ku itariki ya kuva muri 2017, muri imyaka ishize aciye akagera ku 8. Imyaka 8 yose Abanyamurenge batuye mu misozi yo muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga bakomeza kugenda bagabwaho ibitero bya buri munsi bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za Leta Coalition, ingabo za Leta, harimo Abarundi, harimo FDLR, harimo Wazarendo n'indi mitwe yose irwana ku ruhande rwa Leta. Uwitwa Douglas Kabunda rero akaba yasobanuye ko ibice bituwe n'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bigoswe n'ibigo bya gisirikare birenga 58, kandi ko abasirikare babikoreramo batabemerera kujya ku masoko, ku mavuriro cyangwa se kugerwaho n'imfashanyo. Ati inzu n'imyaka biratwikwa, ibitero bya drone bya FARDC n'ingabo z'u Burundi bikomeje kugabwa ku basivile mu gushyingo 25 na nyuma y'amasezerano ya Duhati rwose yo guhagarika imirwano
ntabwo agahenge kigeze kubahirizwa, ati ibitero byarakomeje kugenda biba umunsi ku wundi. Yibukije ko Burundi bwiyemerera ko bwagose igice cya Minembwe gituwe n'abanyamulenge kuko tariki ya 12 Ugushyingo umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu Brigadier General Gaspard Baratuza yashinje abahatuye gukorana n'umwanzi witwa Douglas Kabunda. Yagaragaje ko kudatandukanya abasivili n'abarwanyi bigize ibyaha bikomeye cyane birimo iby'intambara nko kubicisha inzara, ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo kubamenesha n'ibyaha bya jenoside kuko ari ubwoko buri kwibasirwa uyu munsi wa none. Uyu muryango rero wamenyesheje Amerika ko icyifuzo ko wifuza ari uko ibikorwa byo gukota ibice bituwe n'abanyamulenge ndetse no gufunga inzira banyuramo bajya guhaha byagaragara, ati rwose bikomeza kujya bihagaragara, ati kandi ndetse bikanahagarara ingabo z'u Burundi zose zikava mu burasirazuba bwa RDC. Wasabye kandi ko misozi yo muri Fizi, Uvira na Mwenga hakoherezwa komisiyo mpuzamahanga yigenga kugira ngo rikore iperereza ku byaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha bya jenoside biri gukorerwa abahatuye. Kabunda Douglas yatangaje ko abofisiye bo mu ngabo z'u Burundi ndetse n'iza RDC bagira uruhare mu bikorwa byo kugota ibice bituwe n'abanyamulenge no kubicisha inzara. Bafatirwa ibihano rero birimo gufatira imitungo yabo ndetse no kubambura uburenganzira bwo kujya muri Amerika. Biteganyijwe ko guhera tariki ya 23 kugeza tariki ya 28 Ugushyingo abanyamulenge baba muri Amerika bazakora imyigaragambyo bakomeze kumenyesha ubuyobozi rero bw'iki gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barebe ko hari icyakorwa batabarwa inzira z'ikigendwa, kuko bibwo yuko bakomeje gukorerwa cyitwa jenoside. Muri Uvira abagera kuri 4 bapfuye, abandi benshi cyane barakomereka mu mirwano. FARDC na Wazalendo, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko abantu 4 bapfiriye mu mirwano yahanganishije abarwanyi bo muri huriro rya Wazalendo umujyi wa Uvira uri mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abandi 14 barakomereka bikomeye cyane. Ku 23 Ugushyingo 2025 ubwo ishami ry'umuryango w'ababyeyi rishinzwe ibiribwa PAM ryatangiraga ibiribwa mu kibuga akiri ishuri cya Munanira ryegereye iyitwa Katedrali ya Uvira, abitwaje intwaro muri Wazalendo bariteye bagerageza rero kubitwara ku ngufu. Abasirikare ba RDC bo mitwe yitwa Panther nabo muri batayi ishinzwe gutabara aho rukomeye bamenyeshejwe iki kibazo bajya gutabara, ariko Wazalendo banga kubahiriza itegeko ryabo. Nibwo rero hatangiye imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda nini ndetse n'intoya. Iyi mirwano bivuga ko yatumye rero abafataga imfashanyo ndetse n'abakinaga umupira w'amaguru muri kiriya kibuga bahungira muri kiliziya, basangamo abandi benshi cyane bizizaga umunsi mukuru w'urubyiruko rwa Kiliziya Gatolika. Umuvugizi w'ingabo za RDC ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo witwa Lieutenant Mbuyi Karonji Regan yatangaje ko ituze ryagarutse muri Uvira, ariko ko hapfuye abantu 4 barimo umusirikare wa leta Wazalendo 2 ndetse n'umusivili. Lieutenant Mbuyi yatangaje ko imirwano rero yakomerekemo abantu bagera ku 18 n'abasivili 2 ba leta, abasivili 9 ndetse na Wazalendo bagera kuri 3. Abasirikare bari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare, abasivili bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Uyu musirikare rero yatangaje ko aba barwanyi atari Wazalendo banyabo, ahubwo ko bari gukoreshwa nabo yise abanzi kugira ngo bateze urujijo mu bice bigenzurwa na leta RDC, banahungabanye rero umutekano waho nkuko yagiye abigaruka. Reka tuve muri kariya gace tujye ku ntambara ikomeye cyane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya, aho Perezida William Ruto Samoei yanenze bimwe mu binyamakuru abishinja gukabiriza ndetse no guhindura ukuri ku byo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje aherutse kuvuga ku bijyanye no kubona inzira igana ku nyanja y'Abahinde, byateje impaka zikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Bwana Ruto yabigarutseho mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yari muri Uganda mu mujyi wa Tororo mu muhango wo gutangiza ibikorwa byo kubaka uruganda rwa Devki Mega Steel Plant rukora ibyuma. Ku itariki ya 8 Ugushyingo 2025 ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru kijyanye n'ibikorwa bye byo kwiyamamaza Perezida Museveni yavuze ko inyanja y'Abahinde ari iye kandi ayifiteho uburenganzira busesuye, bityo ko ibihugu birimo Kenya bikora ku nyanja nibikomeza gutsikamira ibidakora ku nyanja birimo Uganda bishobora kuzatera intambara mu gihe kiri imbere. Ni amagambo rero yatumye abanyakenya barakara, nubwo hari abandi bashimangiraga ko aya magambo ya Museveni abantu bayumvise nabi. Bwana Ruto yavuze ko ibinyamakuru byagize uruhare rukomeye cyane mu kugoreka iyi mvugo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Abanyamakuru bagerageje rero kugaragaza ko Uganda yavuze ko igomba kubona inzira ijya ku nyanja ku giciro icyo ari cyo cyose. Reka ati mbwire ababivuze ko Kenya na Uganda ari ibihugu by'abavandimwe. Ruto yakomeje avuga ko nta mwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, ndetse ashimangira ko Uganda ifite uburenganzira bwo kubona inyungu zigera ku bihugu bikora ku nyanja.
Ati nta mwanya dufite w'amatiku, Uganda twizeza ko izagera ku nyanja inyuze muri Kenya. Ati abo bashaka rero amatiku baduhe amahoro, icyo dufitiye umwanya ni iterambere aho kuba amatiku. Bwana Ruto yasabye Kenya na Uganda gushyira imbere imikoranire, gushora imari ndetse no kurushaho kwihuza kw'akarere. Avuga ko ibi bihugu bikwiriye gufatanya mu iterambere ndetse no guhangana muri politiki mpuzamahanga. Reka dutoreze muri South Africa cyangwa se mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mbabwire ko umukobwa Jacob Zuma akurikiranyweho kohereza abacanshuro mu gihugu cy'Uburusiya. Polisi yo muri Afurika y'Epfo yatangaje ko igiye gutangiza iperereza ryimbitse ku mukobwa Jacob Zuma witwa Duduzile Zuma Sambuda n'abandi bantu babiri bakekwaho uruhare mu kohereza abanyafurika y'Epfo 17 bagiye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara muri Ukraine. Uwitwa Duduzile Zuma usanzwe ari umudepite muri Nshinga amategeko ya Afurika y'Epfo ni umwe mu bana ba Jacob Zuma wayoboye Afurika y'Epfo kuva muri 2009 kugeza 2018. Iryo pereza agiye gukorwaho ryasabwe n'umuvandimwe we kuri se witwa Zuma Mankube wabimenyesheje polisi ya Afurika y'Epfo. Mankube yabwiye polisi ko bishoboka ko witwa Duduzile yagize uruhare mu kohereza abanyafurika y'Epfo mu Burusiya nk'abacanshuro, ariko ababikora bo batazi ikibajyanyeyo bakaza no kwisanga ku rugamba muri Ukraine. Polisi yagize iti Mankube yatubwiye ko abo bagabo boherejwe babeshywe icyo bagerero gukora, bagezeho binjizwa mu itsinda ry'abacanshuro b'Abarusiya ngo bafatanye kurwana mu ntambara yo muri Ukraine. Ntabwo bari bazi kandi ntabwo bigeze babyemera. Mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ugushyingo nibwo guverinoma ya Afurika y'Epfo yatangaje ko igomba kumenya uko abagabo 17 muri icyo gihugu bari hagati y'imyaka 20 na 39 bisanze barwanira Uburusiya nk'abacanshuro. Ni nyuma y'uko abo bagabo bari basabye ubufasha guverinoma ya Afurika y'Epfo bwo kubasubiza iwabo, bavuga ko baguye mu mutego wo kujyanwa batazi ko bagiye rero kurwanira Uburusiya. Duduzile Zuma Sambudra kandi yari yasanzwe akurikiranywe n'ubutabera bwa Afurika y'Epfo aho ashinjwa kwenyegeza imyigaragambyo yabaye muri icyo gihugu muri 2021 akoresheje imbuga nkoranyambaga. Gusa we yarabihakana akavuga ko ibyo aregwa bishingiye ku mpamvu za politike. Ibyo bibaye nyuma y'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine itangaje ko hari ibihugu bya Afurika 36 bifite abaturage barenga 1400 barwanda ku ruhande rw'Uburusiya. Ngibyo rero iby'umukobwa wa Jacob Zuma wayoboye Afurika y'Epfo kuva muri 2009 kugeza muri 2018. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe